Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panglinatan ko Allah Ta'ala asok kalaw lang wano mapapadalam amana sa din kanan asalam. Akalilingtad na gu kadirayo-rayo aginan soropaw kapipya ginawa na gusto digla kabarakata. Na makubesaran niyo sa dunia na gumasendu ay niyo sa alungan na mauri alang-ulanguan na pagpumnag at pumamakinig sa ging kaiya mga ilida. Sa aging mga ilida ay naasya na nga ipumurmat ko kumubayon na mamakinig na ayaman na palilalilangan akan naging patpawala kiniyo asi Kuya Skygold dito Alex Binasing Pumawis. Nata man ako lang yan, awala iyan ako tapar asi Haze City Nisrin, Mama Sao Sultan. Sa aging mangbuag, kapkinagiwa, pakablitan sa mga ilidi man amaranawson, nagi gusto pagariniwa, andin so kalalay minuron ko yung naranian, si isa yung diranaw. Desalakaw arwar ko Potri Rosalinde mantia bibilikan ay dulumarandem kalimating bunga iya de mga na potri para man sa punuran na mga kakasiwiran nun sa atay na pamakin ini sa wassalam.
naso Mamaya naku mambereng Aku pataro pasalindu Ona olang asakain Ilemu iman tiabin Milikeun namiring aku merurung Boleh mayu warai nasaheun Gepekebung berang Asige kudet tanawam Paradeung kai duwi sekai Kiai gunung dekadi kita wan Mambung nagosowan demai Dina desa nginan
tak selerang komileng ai duwis sekai budedem amun asasina inati tayano kang anggering ingasarat kam peluluh nade Nagirang saling nagirang